Imamo ponovo ekskluzivu. Jel' tako, Ana? Tako je. Vlatka Pokos i Jelena Veljača imali su bliski susret treće vrste. Joj, ulazi ona glupa Vlatka. Sad će mi sigurno nešto strat šta sam napisala. Cure, bak, brzo jednu trajnu, nemam vremena, imam gažu, vodim, za ovo vodim, ajde, ja vidi ovu kravu ovdje. Curke, bok, kaj si ova krava tu frizira? Kaj te nije sram tak pisat o meni i o tvojoj sapunici? To nije o tebi i Tikanu. Ne, nego o kom je, bolje biti na štengi radit na štrangi nek tak pisat sapunice. Ti je bacil bundu, reci mi. Kakvu bundu, kaj te zanima? Ovco jedna. Kravo. Tuko. Zmijo. Ovco. Kravo. Tuko. Zmijo. Ovco. Kravo. Tuko. Zmijo. Čekaj, to je dežavu, to sam doživio, već sam se svačala s tobom tak. Ne sa mnom, nego s mehunkom. A je li? Ovco. Onda može dalje, tuko. Kravo. Zmijo. Ovco. Kravo. Tuko. Zmijo. A ti je bacili gačice sve kroz prozor. Jej, kaj te briga, bacili Ovco. i plave, tuko. Kravo. Zmijo. Reci mi gačice. Bacili je i plave i crveno, ovco. Kravo, tuko, zmijo, ovco, kravo, tuko, zmijo, ovco, kravo, tuko. Čekaj, stani, Ovco. ti je bacio bundu. Ti je bacio bundu. Ne. Ovco, kravo, tuko, zmijo, ovco, kravo, tuko, zmijo. Baš lijepo da se ova Vlatka vratila malo na medije. Hvala Bogu ćemo imati u čemu pričati i zabavljati se. Je, tako je. Divojke, čula sam da ima neš kanabisa, pa da malo zamotamo. Ja imam kamare, ja imam. Živadinka, odi po kanabis. Gledaj, sad ide kuje lovac. Ajde, trči u sobu. Majko moja. Lijepa pozdrav, dobrodošli u još jednog kujolovca. Danas vam poklanjamo ovaj predivni ovdje automobil. Vi trebate samo pogoditi koju životinju tražimo. Znači imamo K i T. Tu nam fali jedno slovo. Idemo. 5, 4, 3, 2, 1 i krenimo. Tražimo koju životinju. K, jedno nam fali I i T. Koju životinju tražimo? Halo, ko je s nama? Halo, bok, Ingrid. Ingrid, idemo probati. K i T. Koje slovo nam fali? Mislim da je riječ o životinji Bravo, kojoj? krtica. Ne, krtica, imamo samo jedno slovo na fali. Ali to zato jer vam poslije T nije stalo više na televiziji. Ne, pa je idemo karate, dalje. ne. 5, halo, 4, halo, 3, halo, 2, halo, 1, da čujemo. Imamo li telefon, imamo li telefon? Halo, halo, koga imamo? Halo, Ko je s nama? Danijela. Daniela, vi imate malo debel glas. Koju malo. životinju tražimo? To je životinja kft. Kako? Kft. To ne postoji, gospodine. Ja sam Danijela. Gospođo, oprostite. Kft. Idemo dalje, vidimo da su totalno retardirani ovi naši gledatelji. Znači, K i T. Imamo nekoga, imamo telefon. Halo, ko je s nama? Halo. Ko je s nama? Lili. Ko je slovo na Lili? Evo, ja sam se nasmijela za ono KPT. Slovo Ž. Ž. Kžt. To je u nas u Dalmaciji mali kućni pas. Kžt. Nažalost, nemamo više vremena, bilo bi ovo sve od Kujolovca. Gledajte Kujolovca i sljedeći put. Lijep vam pozdrav. Bok. O Marija, ovaj Kujelovac samo krade novac. Tako je, Zlata, imaš pravo, ja sam nikad niste dobijen. Zato Živadinka je donijela malo, ćemo se kanabis, ćemo zamotati i zabavit se. Ja ću zamotat, a vi gledajte red karte. Evo ti papira, motaj, red karte. Simona i Ante su nam ponovo pripremili show. Tako je. A glavnu ulogu ovaj put imao je i Lupino. Tako, ovo je najseksi. Bravo, bravo, Simona. Tako seksi lice. Grudi, isto isprsi malo. Ajde, Simonica, sad se uživi. Tako, ajde. Misli na Antu, tako. Isprsi se ovdje, tako, bravo. Tako, kakav je Ante u krevetu, to lice hoću, da, tako, bravo, Simonica, tako, odlično, još malo živosti, bravo, to želim, to, moja omiljena Simonica, muza moja, kako, te grudi ovdje, to, bravo, Simonica. Ljud sam. Zašto nju slikaš i diraš? Slikaj mene. Lupino, ljucan. Stvarno je ljud. Sada ćeš vidjeti svoga Boga. On uvijek pretjeruje. O, Ante je ljut. Ante,
Ljut sam. Zašto mene ne slikaš? Nemoj biti ljut, Ante. Zašto? Ja ću tebe slikati. Slikaj me, ajde. Evo. Slikaj me. Da, Ante, nasmiješi se, mislim na Simonicu. A, kako si dobar. Joj, daj da slikam još malo. Diraj me kao nju. Napni Diraj me mišiće kao nju, ovdje, tako. pogledaj, napni ovo sve. Slikaj me. Evo ručice ovako nježne i Pušimo ga! Pušimo! Bingo je smiješan, tako je i meni, daj, bingo, 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 bingo!